aran milihin ane lepas utawi ane bener satuannya ya iseng jangan satuan bapuni sing adolenan tuah abesik pesan bapu ngelah satu cangak tuah jening ngikon daya mapisa dua Dewa Ratu Agung setate ieu ngabuk kenah culik sakewala pengenahne merupuya dharma mamone kakang kambang dadi keneh ieu ane corah kekaput Yadin kabetiting keng kebang pesan jening gampil katagel apang sida miekaligang to keto duang jening ieu cangak pangasida ieu mapikolih kabetiting pesan akal kengken jeban ieu lakar nglekahang daya ngawit bapa manut tuara na cening luwih mustikan bapune tuah hidiu jani walu kadi mewali-wali pitekat bapune marepe tekenang hidiu jangak sedang kami ngelantur dadi satuan bawet ieu cangak sedang itap pepesan ieu milpilan daya engken jani beneman daya nada dikene ieu pobisik di sigeroning kenah ieu ni icangak nah jani kengken ben ngelakahan dayu upayane pangsi dengenanin inggih puniki rekaman kaset saking toko Aneka Tabanan bene apa bakat apang sidetlah beniane ada dini di tengah telagane bakat bendewe kingawi wenangang di telagone apang suwireh kelingah pesan telagane bene dalem karure kabinawa pesan bene liu pangasida yetlah pangasida yerad isin telagane sekabede sadino awake angama nanging
tadi sekebedikan sebilang wai lakar amah tokito kenah ieu cangak cening melanjani kupaya nah paling bagus malayani pil-pilan pesan dayene pangaside ngenanin pangaside mikolihang jani ngamak maluatu naen kangoang malo dheweke waluya kadi mepuase tengkak jani gelek-gelekang pase gelek-gelekang ngaledi tongos lena paling bagus yani lenan benem palihan dini dipag-pag nih dijeling-jelingi nah yen sing man be kangwang batas kata bene apa ngatu sing tahu paling bagus yani udang putih yani jemak pangamerupa bener dharma pangamerupa bener sadu lenang yani mapalihang pang daya tahu alusen yo manuka nagih masih busan gede tekain beni ane ada di telagene ditu kalajain satu panggil kasayan boh kabedek mustikiya sayan tabang gaok katini kal sekebedikan yani kal desek-desekin sekancan bene pangieu sayan boh pangieu sayan tabah teken dheweki yen sumber boh kemakajang dumadak ada suecan widi mawasana ieu nyidayang boh bene ane ada di telageni gampang jani ban ngajuken nah kalau ditu gampangan ken nyongkok lakar ngejukin totonan kepon nusuk ke kang mirip Papania saka pedikan desing nyidayang melekokang ngolol tu mekejang jani kalated kal sekebdikang keberang johan mundur di subane atap teken tujuan gelahe ieu sekancan bene tur ieu lakar kekebaran johan gati kale ditu lakar ke paragadang
itu maraya tada kalau ditu yo lakar kebakse di jemahan lakaran ngesingsian di kalaning irage ngeberan kaget ada nyen bagian ditu dialasi kenyer icangak Peragad ngekandayang cening pianak bapui diu dong disubani yo peragat milpilan dayu payan yo cangak kenyir yo mesebang kedek sing ada aja ngomong bungkar yo kedek di dia nah gitu cening tingkah cangaki cerita pesemangan nadadi ngelantur satuan bapuni cening duk rainenis semengan janian erosang bapu tekinangi dewa diet lagone ane kasri najani raosang bapo ditu di tlagone ane dahat ngayun-yunin ane dahat ngulangunin amareng tengakeng alang nanging tlagenen tu cening beh joh pesan sawat di tengah alasi boy napit gunung lung pesan totonan kepayasin bungan tunya bi Dewa Ratu Agung liu pesan rerengan tunjung-tunjungi sekancan bungun aneh kewarna ditu ada cening nyanen dalam biasa jani raosang bapo yen buat dalemi ento telagone bi keruro kabinawo buining yekne melilang cening durengane yang lium bene di kalaning keampahan tekeni desang yang puana yehibi di waratu kaples ning tahan kadi ngenah dasar telagene cening buine ganggang liu mulakan para sido bene ditu di kalaning jag suryane ngalih pesayuban maju kaditu icangak dadi gelisin satuan bapune cening raosang bapo ieu icangak jani mejujuk pangus ieu tingkah cangak cening
Bati seneng keleng semua rimrem Dewa Ratu Agung pangus ieu benengae nyempo genyak pesajo cening walu ieu kadi jarane ngetis nengkleng ieu batis ieu cangak klingus mapenganggo ya sarwa petang buine memade-made parisade ieu cangak cening walu ieu kadi singgih parane pengangon mekejang sarua putih mudang putih maselimpang megereneng-gerenengan pangus ulas nening magun ritri lan makedu buine tangkakne meslimat ban gunitri saha mekedu ieu manting masulimpang buene manut carajani misi kokot anon kuping ni cening buene meslimpang putih cara suci mirip kadi sang bengawangan to keto panget nieu cangak cening walu ieu kadi anake subuh putus ieu Dewa Ratu sing taen ngutang semangat Dewa Ratu Agung cening tingkah ieu cangak sing taen-taen ngutang semengan ieu maro mupu kembang jagate subuh ieu lengang ieu kemu sang bagus sebuah maningkrek pangdanananake buku cening keriru ane raos sang bapo jani sang bake ieu masih cangak lemodang subuh ieu ditu nget ngajanang ngelodang nganginan ngawang kitu ieu tuah solah ieu cangak menjujak saya di tengah buin ieu ditu mejujuk buin ieu ngad buin ieu lengang Dewa Ratu pangus tingkah ieu cangak cening nanging ya sing taen ngantuk amun toba nengilahin tekenang parebe dinian meceluag buin diapan ieu cangak meceluag be iteri ken be cening ieu ngelingus ieu tanang layak basang ieu pas neglekah cening senyane kegalakan
dong buin kepek gitu. Penekang bade sangon nyucutin muan. Pas negelekang, duga ban ngelekang pas. Nah, buat pangosio ban ngabodayu. Mulai kediati nakati buen ke sepangan Dadi ngawalek ieu di sigeroning kena. Nah, jani kai mepuase bin kejap kan tahana ngetras yen sing telah nelakaran meketimun barak mangke sing nya lege kenah dewek kitu ye kenah ieu canga aku dang diena kapoye ngelantur dadi satuan bapuni marepe tekenang cenik jani cerita yang bapu buin ngelantur satuan ieu canga yen kudang dina kapur meklon ieu canga nyalanang daya ane culeng nyalanang buat dayan ieu anis tadang kare Maban tuara mangsa dong kitu akal ieu cangak cening mabina-bina ieu sing jenuh mati-mati suwireh ieu subuh mapakaian makejang saru petak ya den adong mango yakin nah yapin jade sekancan para bene ngoyakin batis ieu cangak beh dewa ngelingus ieu cangak cening bene sayan bani suireh kedo tingkah ieu cangak beh nget bani seke dieu cangak sekancan para bene ane ade di telaga ni mapundong yang ngarubung tampak kuntulang layak galikin kangku dong keto pangos ieu cangak dadi bani sekancan beni geliang ditu win ngenah win ngerimis win ngejokan ieu keto tingkah beni cening ada bani menata sangang
Nayani aduh bene ane bani pek teken yeuy cangak dadi netes kadaan yeuy cangak matur nuwun saha matur bene nunas ampuru pesan tekenang ide parande dedalihan parande ni totonan kesama ratu titiang mangkin manunasa mapidawag pisan titiang majeng ringi ratu singgih parande sakti nanging kedah pisan titiang ngelungsur utawi mapitunas ring Joko Ratu titiang dakat angop pisan nanging kedahatang pisan ango buyak titiang ngantenang inik iratu singgih parande kadi mangkin ndado susan mati karing ora mati lemah mamitang luger titiang ratu singgih parande napi mawanangi ratu usan ni mangkin memati-mati nganggening sekarma ratu singgih parande maksa kancan titiang ane dumun wantah nenten rere di ratu singgih parande memaksa-maksa inik titiang iri kiring tengah telagene makomi wah sisiani ratu makesami sang bako kenyongnya urin maramonto dadi atur bene nejani rosang bapo ide singgih parande sang bake yani buin ngewiwitin yen ento tunasang jeneng nah jeneng sisian bapo ajak mekejang jani bagusan pesan ningkan buat tutur bapune marepe tekenang sisian bapune ajak mekejang nah yen to jani raosang nah konyangan malu kumpung nah jani kini ben kini ngajak mekejang bagusan malu kumpul jani sang kepang jani nyaman ceningi
apa ngonya madiang Nah di subane nyidayang kumpul cening emak kemiwah sisian bapone ajak kunya cerita bapa neng uni